Bore da I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol ar wyl y blodau. Yndyfe, gwyl y blodau gyda ni. Mae'n hyfryd I weld chi. Lovely to see you, friends, visitors, members. As I often say, everyone receives the same welcome, the same warm welcome, but I'm sure you'll forgive me for mentioning in particular, well, I hope John is on his way. He is on his way, but to see Marian and John this morning, lovely to see you. And I'll, on the word, there we are, Marian cyrraedd, ond mae'n hyfryd I weld chi, pob yr un ohonoch chi. Felly, fe unwn ni I ganu gyda'n gilydd ein hemyn agoriadol 218, 218. 218. Molwn di o arglwydd I o'r holl y lluog, dengis bryniau oesol un dy gadernid mawr, yn dy ddawn I faddau tyner a thrigarog, codi o'r dyfnder wneud rheiniau llawr. 218. Chi wedi colli
croeso arbennig, John, y bore yma, wrth gyrraedd ychydig yn hwyr, ond mae'n hyfryd i weld chi, y ddau ohonoch chi, John a Marian, wedi wneud ymdrech arbennig, dwi'n gwybod i fod yn bresennol bore yma, hyfryd i weld chi. Felly, trown ni at Efengil Marc ar gyfer ein darlleniad y bore yma, we're in the Gospel of Mark, chapter 4, and if you turn to page 104, Cant a Phedwar, page 104 in your bilingual testaments, you'll see the reading there. And I'm beginning to read on page 105, beginning to read on the 21st, at the 21st verse. Golau dan Leicester, a lamp under a basket. So on page 105, the 21st verse of the 4th chapter of Mark. Dywedodd wrthynt, a fydd rhywun yn dod â chanwyll i'w dodi dan Leicester neu dan wely, onid yw hytrach i'w dodi ar gan hwyllbren, oherwydd nid oes dim yn guddiedig, ond i gael ei amlygu, ac ni bu dim dan gel, ond i ddod i'r amlwg. Os oes gan rhywun glistiau i'w rando, gwrandawed. Dywedodd wrthynt hefyd, ystyriwch yr hyn y gliwch, ar mesur y rhowch y roer i'ch chwythau, a ragor y roer i'ch chwyd. Oherwydd i'r sawl am ei ganddo ar hoer, ac oddi wrth y sawl nad oes ganddo, a cymerir hyd yn oed hynny sydd ganddo. Ac meddai, fel hyn am ei teyrnas ddiw. Bydd dyn yn bwrw'r had ar y ddeiar, ac yna'n cysgu'r nos a chodi'r dydd, a'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd nas gwy'r ef. O honni ei hun am ai'r ddeiar yn dwy'n ffrwyth, eginyn yn gyntaf, yna tywysen, yna id llawn yn y dywysen, a phan fydd y cnwd wedi eiddfedu, a mae'n bwrw iddi ar unwaith ar cryman, gan fod y cynhaiaf wedi dod. Meddai eto, pa fodd y cyffelybwn deyrnas ddiw, neu ar ba ddameg y cyflwynwn hi. A mae'n debyg i hedyn mwstad. Pan heir ef ar y ddeiar, hwn yw'r lleiaf o'r holl hadau sydd ar y ddeiar. Ond wedi ei hau, a mae'n tyfu ac yn mynd yn fwy na'r holl lysiau, ac yn dwy'n canghennau mor fawr, nes bod adar yr awyr yn gallu nythu dan ei gysgod. Ar lawer o'r fath amhegion yr oedd ef yn llefaru'r gair wrthynt yn ôl fel y gallent wrando. Heb ddameg, ni fyddai'n llefaru dim wrthynt, ond o'r neilltu byddai'n egluro popeth i'w ddisgyblion ei hun. Ychwaneged yw i fendith at y darllen ar gwrando hefyd o'i air. Ac fe ganwn ni eto gyda'n gilydd rhif 358, 358. Gwyn a gwridog hawddgar iawn yw fy nwylid, doniau'r nef sydd ynddo'n llawn peraidd hyfryd, deiar faith nac uchder nef byth ni ffeindia arall tebyg iddo ef. Halleluia, 358.
chi cyfle i ni nawr I droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiwn. Arglwyddau'n Duw, daiwn ynghyd unwaith eto yn ôl ein harfer y bore yma gan dy geisio di nawr mewn gweddi. Ac I ni'n dod i'th addoli di, i'th gynabod y fawredd di ac I sylweddoli hefyd dy frenhiniaeth a thawdurdod trosom ni fel dy bobl. Ac I ddiolch I ti am dy gariad ti ag atom. O ryfedd ddoethineb, medde'r emyn, o ryfedd ddoethineb ryfeddod ei hun a ffeindia'r fath foddion I brynu'r fath un. Ac fe ddiolchwn I ti y bore mawr newydd am y ryfeddod yna, am y fath foddion yna sydd ar gael I bob yr un ohonom ni, a hynny yna thrwy dy fab Iesu Grist. We come with grateful and glad hearts this morning as we think of the blessings that we all receive. And on this Flower Sunday, we thank you for the beauty of the creation around us and the flowers that adorn the chapel this morning. And we thank you for the wonder of our world and for our hope and faith in Jesus Christ. Help us this morning now through Jesus to love and serve you as our God more faithfully and more fully as we live our lives now in the world. Daiwn hefyd fel y mo boedfa gan gyffesu ein gwendidau yn ffaileddau, ein gwendidau amlwg ac anamlwg. I geisio dy drigaredd di ac I ofyn am dy fyddeiant, am yr oll na wneithom ni sydd yn groes sydd ewyllus a ddfwriad I yn y byd. Ac am yr hyn na wneithom ni hefyd, yr hyn na ddywedon ni a na wneithon ni fel y dylen ni. Living and loving God, in faith now we bring our petitions before you. We pray for each other here as a family of faith in Eglwys Gymraeg, Canol, Llundain. We pray for our world in the midst of all its troubles, conflicts, wars, famines, the regions now suffering in the wake of natural disasters today. And we also bring the concerns of our daily lives, each one of us, with our stresses and strains, large and small, to bear. We bring them all now to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pains we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Bendithia ein hamser ni gyda'n gilydd yma nawr y bore yma. I ni wedi dod I wrando ar neges yr ysgrythyr, beth sydd gen I ti ddweud wrthom ni glistfeinio ar eiriau Crist ei hun yn siarad wrthym ni drwy'r ysgrythurau. Ac I ganfod anogaeth a dylanwad yr ysbryd glân arnom ni, bob yr un ohonom ni yn ein bywydau. Cynorthwya ni nawr drwy gyfrwng yr oedfa newydd hon I ganu dy glodydd, I ddatgan ein ffydd ni yno ti ac I wneud yr efengil yn berthnasol, yn real ac yn fyw yn ein profiadau ni bob yr un ohonom ni. We pray therefore for you to touch our hearts this morning with your presence. We ask you to fill our lives with your grace and love. We ask that we may grow and deepen in our faith, and in so doing our love and service to others as well. Deepen our faith, strengthen our witness, and use us all now as channels of your peace and love in the world. I ni yngweddio dros rhai yn arbennig y bore yma, rhai o'r eglwys hon, rhai yn gaeth i'w cartrefi y bore yma, rhai falle'n gwrando ar Facebook ac yn y blaen. I ni meddwl amdanyn nhw,
bydd di a ddeuddannydd dwyfol nawr yn agos atynt. Ath freichiau tragwyddol oedd eu tannu nhw, yn eu cynnal nhw ac yn eu cadw nhw. And as we pray for others this morning, we commit ourselves to you as well, to your care and to your keeping. Derbyn yr amser hwn nawr o addoliad a derbyn ni hefyd gydag ef. Agor ein calonnau nawr i glistfeinio ar Grist, i gariad Crist. Agor ein bywydau nawr i rym a dylanwad yr ysbryd glân. Ac agor ein calonnau i bopeth yr wyt ti wedi bod ac yn parhau i fod ac mi fyddid i hefyd yn ein bywydau ni. Boed i ni gyd nawr i aros yn ffyddlon i thalwad. Aros yn ffyddlon. Nid yn unig yn ystod yr orig fach hon, ond cymdeithas yn gilydd ni yma, ond ar hyd ein bywydau. A mae'n bod yn gofyn y cyfan yn a thrwy Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. And good morning and warm welcome to everybody to this special Wyl y Blodau and a flowering Sunday. Mae'n hyfryd cael gweld y blodau yn ardduno a cario ymlaen yn yr hen draddodiad. So felly diolch i bawb sydd wedi wneud yr ymdrech i ddod a posi fe chi fewn. Diolch yn fawr iawn i chi. Ond hefyd diolch i Rob yn gwneudog am ein harwen ni y bore yma ac bydd yn arwen ni yn discussion group at 4:30 and 6 o'clock service this evening. I'r wythnos i ddod, y drefn arferol, felly Wednesday midday, short service followed by fellowship. Then next Sunday, our minister will be with us. It will be a communion service in the morning, and then the following Sunday, we're having a youth choir joining us from America, from Birmingham,
in USA, I should say. And that will be on the 12th. But before that, on this Saturday, the 2nd of July, mae yna gyngerdd arbennig am 4 o'r gloch, cyngerdd y Cymdeithas, fydd cor Llundain, fydd cor Ysgol Ystrada, Glenys Roberts a Dafydd Wyn-Jones y tenor yn canu, fydd yn wledd o gyngerdd. So felly, dewch yn lli ac fydd hi'n 15 ar y drws, croeso cynnes i bawb i ddod. Nawr, ddawn nhw'n hamgylch i dderbyn eich roddion ac yna croeso cynnes i bawb ddod lawr am paned o de. Ar sil y blodau, wnaethoch chi sylwi beth nath e chwarae yn y casgliad? Pwy oedd wedi sylwi? Mae un yn y cefn yn gwybod? Ie, blodau ger y drws, ydy fe? Yr hen gân hyfryd blodau ger y drws. Diolch am awr. Ac oedd Marian wedi anghofio un peth. Diolch am y coeddiadau, ond mae'n benwythnos brysur iawn benwythnos nesaf, because after the concert on Saturday and the services on Sunday, of course, we have our curry club. And we'll be going to the very, very close. In fact, we could even hold perhaps the service in the restaurant directly opposite on the corner there of Winsley Street. So we'll be there following our evening service next Sunday. Felly, fe un o'n ni I ganu, a diolch eto I Will am ddewis emyn addas arall ar gyfer sil y blodau, neu sil gwyl y blodau. Mae'r arglwydd yn cofio y driw yn y draen, a'i lygaid sy'n gwylnio y wennol a'r brain, nid oes sy'n y deryn, yn dioddef un cam na'r gwcw, na'r bronfraith, na'r robin goch gam, a wedyn ni mae'n sôn yn dyfe. Yr arglwydd sy'n cofio y lili fwy'n wen, a'i gwisgo yn hyfryd o'i thraed hyd a'i ffen. Rydd wisgoedd o borffor i'r grig ar y bryn, a mantell o'r rhosyn yn goch ac yn wyn. 157.
dillad, rown volwn, molianwn, hain y Dyw. A iawn, nhw'n gweud yn aml, mae yna lot o wirionedd yn hyn y mynes syml y plant, ynddo fe? Rown foliant i Dduw am fwyd ac am ddillad, syml, ynddo fe? Am fwyd ac am ddillad. Mae yna rai heb fwyd a heb ddillad heddi, without clothes and food. Aren't we fortunate? That's something to be grateful to God for this morning, that we have clothes and food. Ai beth syml. Dameg yr had yn tyfu, the parable of the growing seed. Un o ddamhegion mwyaf cyfarwydd Iesu am hwnni, ac un o'r nifer sy'n sôn am hadau a cnydau a'r pridd, ynddo fe, a'r byd amaethyddol yn gyffredinol. You remember the other parable of the sower? A lot of these parables are to do with the world of nature and seeds and growing. And on this flower festival Sunday, I thought it apt and timely that we consider the parable of the growing seed as our message for this morning. And I read the words in Welsh at the beginning of the service, and here they are in English now from the fourth chapter of Mark. And he said, "The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. He sleeps and rises night and day, and the seed sprouts and grows. He knows not how. The earth produces by itself first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. But when the grain is ripe, at once he puts in the sickle, because the harvest is come." Nawr, dim ond Marc sy'n cofnodi'r ddameg hon. Dyw hi ddim wedi chynnwys yn un o'r efengylau eraill. And what we have within the confines of this brief parable, it's only four little verses. One of the shortest of all of Jesus' parables. But there's a lesson for us all who are concerned with the work of God on earth, the sowers, the laborers, all of us in whichever way we can, who are involved in the furtherance of God's kingdom on earth, and we all should be involved in that, shouldn't we? Beth gallwn ni ddysgu felly o'r ddameg hon? Beth gallwn ni heddiw yn ein hoed a'n hamser ni i ddysgu o'r ddameg hon? Beth yw'r wers gyntaf i ni? Yng nghyd-destun ein gwaith Cristnogol, ein bywyd Cristnogol ni. Well, I believe one of the first lessons that we can glean and learn from this parable is what we can do and what we can't do. There are certain things that we cannot do. Gwrandewch ar eiriau'r ddameg hon eto yn ofalus. The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. Now that's something we can do, can't we? We can all do that. Ond, beth sy'n dod nesa? What comes next? And the seed sprouts and grows, he knows not how. He knows not how. That's what we can't do. That process, it's as if that process belongs to a higher power than us. We can't make the seed grow. Ond beth sy'n dod wedyn? What happens next? But when the grain is ripe, at once he puts in the sickle. You see, it's as if it's not long before the worker comes in again. It's as if there's room for us as the workers at the beginning of the process. Then there's no room in the middle, but then another opportunity is given to us at the end of the process. Mae modd I ni hau ar had, yn dos? Modd I ni hau ar had, mae hynny o fewn ein gallu ni. Ond mae'n rhaid wedyn ni. Mae'n rhaid I ni adael y broses o dyfu I Dduw. Dyw yn unig sy'n gallu fod yn gyfrifol am y broses honno. And you know, anyone who's received
a little bit of the knowledge of the grace of God and Jesus in their lives, they are able to teach others. Obviously, we can't all teach in the same way. We don't all have the same gifts. We don't all have the same abilities or opportunities either. But, and this is the point, there is something, however seemingly small and insignificant, which is within the grasp of everyone, each and every one of us to do, and we should be doing. Chimod, ma' na adegau, cofiwch, pan ei bod i'n wastraff amser i hau had, nawr beth yw'n meddwl o hynny? Hynny yw, os nad yw'r ddeiar a'r pridd yn barod i dderbyn yr had, dyw'r pridd ddim mewn cyflwr addas bob tro i dderbyn yr had. Do you know, when I think of the condition, the spiritual condition of the soil during these days, during these times, I feel at times that we're not in a fit state to be able to receive the seed of the Word of God. But, of course, the preaching of the gospel is the great necessity in every age and in every generation, throughout the ages. The seed should be sown as often as possible, and especially during these seemingly barren days. Yeah? One sowing of the seed isn't going to be sufficient. 50, 60, 70, even 100 years ago. It's got to be sown constantly. Dyw pregethu a lledaenu neges yr efengil ddim yn rhywbeth ddewisol i ni wneud, cofiwch. Dyw e ddim rhywbeth i ni wneud neu i beidio a gwneud yn ôl ein mympw i ni ein hunain. Na, mae'n ddyletswydd arno ni. Mae'n ddyletswydd ac mae'n angenrheidiol arno ni i bregethu neges yr efengil. Ac oni diw yr angen yn ddybryd yn ein hoes a'n hamser ni y dyddiau yma, os biodd na adeg erioed yn hanes Eglwys Iesu Grist ar y ddeiar. Mae angen yr amser na arno ni nawr. But let's think for a moment what you can't do. That's what we can do. You cannot, after the seed has left your hands, force it to grow and to produce life. Fel na mae'r adnod yn dweud, a'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd nas gwyr ef. Ynddo fe? The seed sprouts and grows, he knows not how. Do you know, whatever's beyond your knowledge is certainly beyond your ability and your capabilities, your power. Can you physically force a seed to germinate? Well, you can place it in a conducive environment, can't you? That's one thing you can do. In a damp or warm place which will help it to grow, help it along. But the actual germination process, it's beyond you personally. Unless, of course, you're talking about genetically modified crops, but we won't go down that avenue for this morning's sermon. Ond chi'n cofio mynd â cress seeds, berwr yw cress yn Gymraeg. Chi'n cofio mynd â'r cress adre a roi yn yr erin cupboard, wedyn ni dyfu, ac o fewn dim o amser, dros nos, bron, oedd y berwr, oedd y cress wedi tyfu. And you have no direct influence in the actual process, although, as I say, you may promote the conditions under which the growth is produced. Ac oni diw bywyd yn gyfrinach fel na. Mae dal yn gyfrinach, yn diw e bywyd. Life is still a great mystery for all our medical and technological discoveries over the centuries. And if that's true in the physical world, in life, it's certainly true as far as the sowing and the growth and the ripening of the Word of God in the hearts and souls of people are concerned. Ni'n gwybod wrth reswm bod gwaith yr ysbryd yn creu rhywbeth newydd yn ni, ynddo e, bywyd newydd yng Nghrist. Ond i geisio disgrifio hynny mewn geiriau, wel mae hynny mewn ofer mewn gwirionedd. Mae'n dangos ein hanwybodaeth lwyr os ni'n ceisio disgrifio hynny mewn geiriau. Mae tu hwnt i'n deall ni, tu hwnt i'n dirnadaeth ni.
We can introduce the truth of God and Jesus to people, but the growth and the development of the word within the souls and hearts of people is the work of God and God alone. Only he can do that. So that's not our part of the work. It's not within our power to meddle with, as it were. A dyna'r wers gynta am hwn i, our first lesson then, is for us to realize what we can do and realize also what we can't do. Yr ail wers i ni, y bore yma, yw hyn. Beth gallwn ddisgwyl a beth na allwn ddisgwyl wrth gyflawni gwaith Duw. Our second lesson, and you've only got 2 lessons, by the way, this morning, not 3, as usual. Our second lesson is what we can expect and what we can't expect as well in doing God's work. According to the parable, what can we expect? You know, we can expect fruit. We can and must expect fruit. You know, I've mentioned on many occasions I'm no gardener, and I've only got a little window box on my balcony in Maida Vale. That's all. That's sufficient for me to look after. But you know, anyone, no matter how large or small a garden you have, if you sow a seed, you'd be very surprised, and I'm sure you'd be very disappointed if nothing at all grew from that seed. You expect something in time, don't you? You expect to see something. You expect some kind of growth and fruition. But you know, honestly, I fear that many Christians seem quite content to work on and on and on and never consider results, leave alone to wait expectantly for them. That's the thing. Dwi'n ofni bod llawer o Gristnogion, cofiwch, yn llyfurio heb ffydd a gobeith am y canlyniadau. Na'r peth. Dylen ni gyd ddisgwyl am ganlyniadau, cofiwch. We ought to expect results. But you know, the lack of expectation, I fear, has been a great cause of frustration and despondency as well in God's workers. Mae rhai wedi gweithio'n ddygon am flynyddoedd a blynyddoedd ar darn o dir ysbrydol, ac mae'r cyfan wedi ymddangos I raddau mewn ofer, nes yn y diwedd y cynhaiaf wedi dod. Ac ni fyddai'r cynhaiaf wedi dod, cofiwch, oni bai bod nhw wedi llyfurio ac wedi dal ati, na'r peth, wedi dal ati hyd y diwedd, dim wedi rhoi'r ffidil yn y to. Do you know, we may not see the results today. We may not see them next year. We may not even see them in our lifetime. But that doesn't mean that the results aren't going to come. Don't think like that. Do you know, I have to believe in one thing. I have to believe in one thing. The sowing of the word of God over the centuries is not being lost. It's not lost. The preaching of the gospel for 2,000 years isn't in vain. Everything is working toward a grand crescendo, a grand ultimatum, because the harvest will come. Fe ddaw'r cynhaiaf. Mae yna hen ddihareb yn Saesneg, cofiwch. The old proverb says, "Blessed are those who expect nothing, for they shall never be disappointed." Yeah? Ond heb amheuaeth, cofiwch, bydd ein hadau ni yn syrthio, bydd e'n syrthio ymlith y draen ar dir caregog, ond pidwch a digaloni yn ormodol. Do you know, I don't expect when I preach that everyone who hears it will receive it gladly. Because, you know, the results of our ministry, all of us, the results of our ministry today will be mixed, even as it was. Think of it when even Peter and Paul and all the disciples were preaching. Some believed, some didn't. That's the way it was. That's the way it is. That's the way it will be. We must be prepared for that. But for all that, let your expectations be great. Let your expectations be large. A dyna yw ein braint ni, cofiwch.
bob yr un ohonom ni y bore yma yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain, a phob eglwys a phob capel arall ar hyd a lled y wlad, yw i ddal ati yn ddygn i gweithio gwaith y nef, fel meddai'r emyn, gan gredu yn rinweddau'r gwaed a gweithio gwaith y nef, a hynny ar gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe unwn ni i ganu ein hemyn ola 208, 208. Eto geiriau addas elfed. Farglwydd sy'n gwisgo y lili, mae'n cofio aderyn y to cyn pallo'i anfeidrol dros diri, rhaid gollwng calfaria dros go. Os Dyw sydd ar fenaid ei eisiau, mae eisiau fe enaid ar Dduw, o gariad heb ddiwedd na dechrau, a'r gariad mor rhyfedd rwy'n byw. 208. dechrau ar gariad o'r rhyfedd rwy'n byw. Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Os Dyw sydd ar fenaid ei eisiau, mae eisiau fe enaid ar Dduw, o gariad heb ddiwedd na dechrau, a'r gariad mor ryfedd rwy'n byw. Ac yn awr bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr ysbryd glân i fod gyda ni a phawb sydd yn annwyl i ni ac yn absennol o ddiwrthym ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.